ngarang se khoi gi hariba India madi Pakistan ani gi marang ta thoiba conflicts gi matang da Manipur gi governor Ajay Kumar Valana chairlor kan all political party gi ba mi fam makhak se ma ki kano da ras baban da ngarang se pangthoki ba mi famas na maroi na khana ki ba se khoi gi house gi leriba India madi Pakistan gi ani gi conflict asida khoi prime minister na lorei ba firep se da mapung fa na khoi gi political party nai da na habetare punna unity wana sogat pa ba wafam khana ki amadi khoi gi hariba conflict sida khoi gi central forcing gi lawri ba thaudang khoi sida khoi gi loina bak na habe jare khoi gi mating pang pha ba wafam kaksu yari masida manipur gi context of ozana supam bikre khoi gi manipur gi thoi ba conflict sigi matang da di habe tare khoi gi mamang da dum all political party gi mi fam di kau ke du bo yamna mapung fa ba effective foi ba pot ama khakti oi ki ba se me yamna u ki de habe tare adu ba hoziki lariba country ani gi oriba conflict hariba pahalgam da thoki ba terror attacks khoi terrorist ki attack ne to ki mati yamna kanna condemn le tawgi du bo Manipur da tawraiba singsu khoi gi terrorist ki terror attack ni habe tare khoi Manipur da so khoi gi phajalaga thama kan da ki nupi angang yauna chathara ba crime to ki mati chawba crime am khasu taw khrabani adu bo hariba pot sida di khoi internationally oina khoi gi pukhat ki da ba habe tare even prime minister na fobo wa form da phongdoki da ba adu hosiki lariba conflict sida di internationally or kan hausi sele ba ani se kan muknari bani oza kamai thamini hasan aduni amosi yakoi repeat to ni yamna kaino ni maru area ni haibani san hausi hairisi even kanumi mari mangani khara kano khoi international level da India Pakistan unkhatna bagi positive even governor all political party meeting kauraga mayam da watna sela support tawi my solidarity ulisini aduga even kami kulum degi chai ani pung phan thoiba ajugon ba simina haiba tare ko adugi sigum situation da di political party khoi gi thoki matam da BJP Congress ani du ngani men yaugi da bji ko adugi ko gasu lai gi bani ai suna yaugi de habani aduna sigum masi akoi masini akoi da yamna nuai ta bji ko aduna haisi mapung oina India gi hoi national interest so positive akoi sunga yadi ko masi leiba amagi kano nagarik ki hakni aduga tohum thopuni kano governor ajoi balana tawriba kauri se koi ki hom thopuni ko further masi di hojiki ceasefire khar laigramina hojiki hojiki situation sida complete situation da amukasu ko honinge ko loimak samana yauna ko aduga khanna ba haiba tare ko asigi ko honing masi lei aduna even May 7 dagi werangani nan thokra matung da operation sindur do India gi operation sindur ji adum kangi ko masi angang bu thilaga sangjan ba adugum posak amani ata nga agi kan tawrage ko thengrage haibiki kenoni ko even adubo da kana Pakistan na mafam kuntra truk location India gi ba ka drone chahum gi maya da thadarak khoi gi thengnari bani ko India na su ton ba magi terrorist site Pakistan occupied kan Kashmir gi area da ko soida khoi mapan ne na ko tawduna khoi terrorist leader manga bo halena claim tongnari ko sigi amarak sida su khoi yam kana se miyam sida awareness khara update pi ba hai batare lari situation gi matang da lari intellectual sing adagi khoi sida lari ba khara kana CSO singi kari sing mayam sing sina matam gi issue sing se yam na update tawra kan da miyam da masigi oiba achum liklam sing se khoi aidi khangan na mathau ta bra haina aidi liko abaram di asum sing si miyam da pider budi miyam si lan na wakhalon si heda puge to ko aduna communication correspondence and awareness is very much important ko about the things that happen to us day to day in our life maybe international say arena gi da hoigera national hoigera ta regional perspective to hoigera ko aduna manipur issues da koina lairi base koina su matam gi kano hoina he popularization to bong ngam ba intellectual input what pa ko aduga kana social gi oiba kan miyam gi united effort and movements da koi na ek wat pa ko masi khaido ga hek to bugumba ko and then issue da hoi local cover bi budi headline da budi kare adu pen thu ga sin lai bugumba ko asmai to na international area sang ga ba mayam sing se hojik ti global village wera bani ko aduna AI word la abani ko sigi matang sigi kutung sa mayam se lobo angambo nabo hona ba dai koi kan batai koi kano koi gi hoi je koi competent kano ji oi batai ko stakeholders ngai koi oi batai aduna sigi mayam sigi ngakanda koi na sai gi state ki weriba huski situation se and the regional perspective the notice ki mi ngi bu yengera hauji Chinese aggression la as me geopolitics ki aso mami phana tare kange
91 digi liberalization lakpa India gi so aso ma gi Southeast Asia gi highway myam semkalakpa gi ko ama gi gi geopolitics ki digi Indian Ocean da munna gi America gi interest ekoi ure ko samai to emerging power of China, then emerging power controlling power of USA America ko, and then chep the India gi we sanction na lak na ba, then Pakistan zu masu dum honor iba ko sigo mayam sing marakta ekoi da ekoi gi awojaba asang ba कोई पुआली जब फुल कुंत्रा तक तेरे की को सिगी के नो से कोई याम ना मुन्ना कोई न नहीं ना बसंगी मियाम खंगमी ना बसंगी अदुना हाई बसिंग से कोई गवर्नर ना होजी कौरिबा पोसे समाना कोई इश्यूज जो कनो कोई पॉलिटिकल पार्टी मियाम कोई कौदना कोई नहीं ना बमतों ताई हाई से थमनी को